C'est ça pour nous. On pourrait mettre mon tomato. On pourrait mettre mes young top. Koro yo ma wario. Abang me. Upani bere yene de me young. Abang me. Medike bikbo. Melan. Nsidi lan. Isong. Malan. Isong. Banti plain. Nsidi plain. Yes. Half me young. Nsoko fuyo na mi dagaro. Ye nam revision. Uma ko gbe school fi ni eri nwe ko gbe vien gbo so. Ye nam revision. Nsidi ngedi revision. That's revise. Nsidi revise. So get that's go to revival of the brain. Awara de. Ni dem mem frem fo. Frem mi ki de me ide kenanga. Amada ya fu yo ke na kada ya ke fo. Ara. Katero ni nwe utang ko wa. Afo yo gbe mi si dagaro. Nye mo gbe se mango gbe to gen to ngo fo ngwe. Ayo ki ang tonga gbe mi. Kan no gbe bu fam gbo. O me ko gbe school fee. Nsidi school fee. Ko fo ngwe na si bom me ro ngodi amenteri de uri ona se nyeme dodo. What? Ntina. Afo yumu yung bo mi ko. Tak member. Next week mo banong. Ayo ban mi si o mong. Ebe bom. Ke bek bo mi. Akpoma ka ke bu ka uno school fee benedi. Di no men wa mi dem if not menyong. Kami. Adik be ko na fi. If not ben si o di ge ba o di o ke anything ba. So nyemi manu pe sentence. Ko fo ma pe mi npom. Apa ke pe ge bo fi anyem o wat na bi mani tang. O fi ro ke di. Oh, ye di refi, so ba ko revision. Est-ce que you want fiang pe mi? So, nchonge tang mbanga sentence. Me frère, ko yo ngabu ke pe mi tong poro ni ke me genti ara. Me katsina mbo ke frem for da yado. Trio ke mbande maket. Ha bu ke nanga. Ne mi no fen. Okay. So sentence ke do. Di sentence wo san ke prison. Meti mo ke di ansara 40. Meti. Ya do ke. Ke mi ofen ka. Ya resat ka iso. Pratin do ko nem. Okay. Ya yogi bang ke boso. Ma frère. Action. Ake wo wa biso. Ko bi record wo ni wan yo wo. Me kat fi. Ya me ke wan uto to ngo nyene de si ngo mbo wan yiko. O ko wan yiko. Ngo ko bo fia. Good. So nge be wrong amadi. Afo na mbie. Bi record wrong amadi min se yentem. San ki ko makara nang. Bi record upset. Be observe fia se bo up. Be observe to nyene de nge bo observe. Ai to mi di nyen. Ama ke observe wan ke fo je me do now. Observe se fe do nyane ebe ewo. Ade nyane ebe ewo, ade ebe Cardi Nzidi Cardi. Ado mwana ke sinyam Cardi ke be line. Before ida ga mi eri ko ipo. Ado le mere nyi ba de yan Cardi. So ida ga fu beto yam fufu ke e line. E ke mi su code fufu e. Before to know I'm a blue. Give him after observe. Ko do ma observe yen ke nyi ipo go. Min se meti. Ngo igon ke min gatang. Asaro bo ko panado mi am. Panatang yang ko na kita. Ako do ro ngamari. Amin se yen tem. Man se yen. Ko de yen. Ndi na ko do mbong so. Who are you? Get out of here. You are having pride. Hey! So you're the one that will be teaching this nonsense? No. Okay, ya do. No revision you did. See. I give you transport to come back. Hey, you give me transport, then no come transfer me. Mind your business. It's okay, ya do. Abang adi kan tu gue di sana. Oh, apa sih pe min di sama? Abang saya minta gue, apa sih kan dia sih don di sana. Yo si fna blood di sini ya nami. Bloody! Kau yang mana ni orang mende mana? Mama simfrem kau ni apa dia ni ada ni. Sangat pe min di sama. Tang mana dang si sefi se nampi kanga. Gobe momo. Ladies and gentlemen, I want to say thank you for watching Lab Nation Entertainment. Yeah. Please subscribe to our YouTube channel. Very important. It's important. And it's free to subscribe. It's no go subscribe and share the video, like and comment. For booking, advert, sponsorship, anything business. When we say business, please Tanana us. call this number.